kan mu si e wo pan de sa ha betwe and then nya AGradaa o chine be yo ya papa ogusu bempa nya ogusu bempa be ya na anabra nya na anabra be diamond Appiah chese if ya Arrεsted ga crampo de ono so tawo kutu wa o show bia and ya say yeah esre na ne kwa ne sa na abusiafo na numi ye hu say ya Appiah biblical one ye nkasa ye sister ya mama ya de nyina ya sofu mama evangelist mama pass AGradaa be nya asem bi pa ma asem ni kokopie mu court ama ye Appiah biblical e court one mo say some updates na aba no to no sin to de AGradaa e court ama ya kwakoche AGradaa chese ya tin bedua o 10 billion enfema no na bra do court one mo na police force e ukra ya pa wacha wa bade a ene be se na kona ko hye kan esuo no kona ko hye kan ni ya fa honko na ya fa honko 2000 na se fa honko ye jelu for life because ni nyina ne say it's alleged say ono eye Appiah biblical no ono kun eye ye maame AGradaa ne baba ya obi biara kasinte AGradaa ne kun akwala no it's alleged say eye Appiah biblical na ekun eye akwala no na abusiafo ye kwani nsam ne nkyeremu embra ye ba de ohon ye betie Abrantie fa no Appiah biblical kotiketwa okoda ni bi ne ho free endura ebepem ene ende ana na sofo kadabudefo ne nkrofo bi a omo boa bone thinking say they have power and omo say omo hu power da so omo use power said omo pebia because ye bia no ka ebebem why ye wotumi ye so omo wurwuram akope bail amam Appiah biblical abefie me no ba betwetwe emu nkomo sisi a se edien ana andrew Appiah biblical court se okwakoje 10 million cedis 10 billion ankani sikanum 10 billion afri mama part ho e wo court one police force crash kan ni so no behim ko shemu andrew anadwo ene minim se sabre wonya ni tie didim dia na akosia kafefe news ati se wantimi am be breaking and you people call yourself posh and classy wantimi am breaking sa news once ye de ni to hwemu me saka na Appiah no nim se ba bi ona bia me so microphone di na chi what you say enra omo court dem ho no na mini ho ba ne ekoso court dem bia na minim de si court dem no bia na minim Andrew Appiah biblical ko da ni bi no oti wiase na se bone e na de betena wiase a bone empa wo fie da bone empa wo fie da mutimu bom sirem ba sam tu onipa so se de tane hye ne keke ye se onipa na wo wi a wakokọ se ye tane hye nti enje 10 million fa ma wo ya boa oni adwi na wonya nkwase mpafo a enitire e support san nkwase asem wi ejimifo asofo enitire e support this nonsense oka isi udi atem me bo ehepa na abakwa kotu se onipa a ya chem na wono a wo ni pesu especially Christians asofo besu so sansem fun we so abranti we are condemning life all this one abrabobone enkwase asem na Appiah biblical to Ghana update for latest news abranti o audio timi pia bonten a wo se wonim krofo kunkum nipa bubu nipa nam because of asofo panin phobia omo dwense aban mo ye wa ban mo ene ye de na wo mo ena me de na tiso ene ye wotumi o ene ye wona pawo nti akwa we nam Ghana ya mfre no kran kwese no nkrofo bubu nipa nam kunkum nipa ene omo eye me a nke ya mo me se yi no akope baby di mi ase mabusuafo kra hwem ye hume ahwe de mbapia bonte kra si yakobom twa kume ebetumi asi mikrom kranza yakofa branche freedom de atia de no maamete ase yakobo ne twa kum bepemene aye rubbish what you say na kwa we te Ghana esi konkon timi koba ke kan kwase asem ye de ope e wo Ghana me mete ara kwa we asande text message ade ababruchi threaten me abruchi Timi didn't say sin bo tell all the interpol family afre brochi akọ why because of nkrofo bi so mu wa ban mu minian president minian way so they can use power to do what they want dia kwa we ti Ghana kan kwase asem ye de ope Jimmy Fowe kwase ampani we andua ana ne mo ye so ni mu
and ye kajiri sometime. Nanko Janana police. Some person better than Ibino. What I say? What bonnet team possess me pass and Madame Ibino dear. And the Kakru a babo. A police for the say in here. Whoa. Pass and as you be Jawa Mokufi and your bois. Oh bois. Umpo. Over Quakusim. Nanya Yiru Jaffo. And you ever Ricafum. On a chrono. And ya yire no mo hwa Appiah biblical akọ court Appiah free court and oduro na bodyguard for jina ho yo ya che no akwal watchre hey hwa Appiah pia o hu mama no se kai ena dia ne besi Eish, now what do you want to hear? So funny. Obionia kwa na biania kwa na adwuma. Wudini pa. Wudini sansani dabrabani chantro den tro kan kwase asem e okrom no afa ne hodi. On ye de ne kro no. Mo fa ne ko, apa please no won hye na so mfa na chi. Hene to ayesa akokọ batan oto. Jimmy hene to. Hene nante. Asiampani Ghana na Jimmy Oba so share video no mame Oba so pese ono mo de ne kro no bua kwa wo timi ko bua ba besi akwaji ne sikadi wie betla bonten timi bie wo no ton kase mene Ghana police ache sika na di untimi nya me hwe na ma mene de yi ya na abemenfe koso kwa kwaji ne sika na ba bi ekoto tentem ne ekobro na mu Ghana ya te krofo aye mo no na eno ya se TV da o sai ko ma me ne chen e ma me no pataw se waka wate se o se ne boys na nya hwe obe pataw o je mpata no se kwa akotwa case no o je sika no wie ya no wase am ya se the boys na ko jail aboa dan o ko ma me no ma me sika no de ma live on camera obi ehu ye nya no ko o ma usika hudo bebre live on camera obi ehu ye o de ne kwala no ko jail wie ya o si asia pe 10 billion asia free no the same mama na muta Ghana pentin so ye kromfo no ni sika no so wanya no munya mo pebiedi emu asofo mpanifo munya 10 million mu di aka mbeche obi e pebiedi Appiah na ekro no fe na bodjo sai se lafi bebe kwasia mpani on ye de ne kro no kromfo Friday or court se bel no timi ba mu ma no mutimi ye bibia de ne kofia Friday or court o kraman. Subscribe to Ghana Update for latest news. Appiah convoy. Asiaka to Ghana. Ninya asofo asese wachi. Asofo enitire. Omunitema omuni ehumo bro. Te kwase mpani we yachi. Na ade mo hwe ade wa ha. Obedwi. Oye move bi se ko yi afa ho. Wait. Say oh video me be say ka fum on a crown. Please follow so watch it. Mo I see a penny. Appiah, me chow say ada obe kokko to be a me agent be now. Because case now so one when me pese o mo be hwe case mu ye mame. Me pese da be a case da obe kokko to be a me nya obi be gina no hwe case no na o video de si ho because ye hwe ma won kokko to ma e me kan chese court to charge mama part tika dia ma wa dia wo ba bedi now ye pese o free court ba pa before so be pie no na ye kura result I free judgment free obaye to say ye che ka dia se won Appiah se kan so gu na TV a kan dia se ho Claudia, come person obi ne ye no nka wano gbawo wano sabrebo oto sa ayi na kwa ba gina TV so ai ma me ya che no me na me ya che no me Appiah bebele ka me na me ya che no me na ho na me ya chi wi Appiah Isamu nche mo ayekwakwagi ye yankase ye hu mesi abra Appiah bebele ka mesi ositi wa no ho fa na oto no ma otum se ye nua ba ma e wa bra ye pa na mesi ansam ne sikwa na ebusuafo ye shedan hu nti hu ne nan ne hu ne bia ye
Attention TV for yebema yeni edi nsɛm we echi na kwan bia so no yebema atwefo updates ɛwɔ ho kai sɛ social media handles nyina no Attention TV to be like wa share wa comment and subscribe to our YouTube channel adom anu so no aboso send e be ya bibi biara na ya kane a onsa ebeka wo share ma bonti abom samra na from ohima echa